ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. дар доираи иқдомҳои бузурги башардӯстона ва ташаббусҳои беназиру хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд дар 140 мошини таъиноти боркашонӣ беш аз 900 тонна маводи хӯроквориву доруворӣ ба маблағи зиёда аз 6,5 миллион сомонӣ фиристода шуд. ҳамчунин иловатан ба ҳар як шаҳру ноҳияҳои вилоят дар мошинҳои алоҳида доруворӣ, лавозимоту таҷҳизоти тиббӣ ва маводҳои безараргардонӣ низ интиқол дода шуд ки ҷиҳати тақвияти тадбирҳои пешгирӣ аз паншавӣ ва муолиҷаи саривақтии беморони гирифтори коронавируси COVID-19 ва пурзур намудани чораҳои зидди эпидемикӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ниҳоят иқдоми муҳим ба ҳисоб меравад. гузориши хабарнигорони мо. кӯмакҳои фиристодаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба муассисаҳои тандурустию табибон ва нафарони ба бемории нави коронавирус гирифтор шуда ба шаҳру ноҳияҳои вилоят омада расиданд. корвони кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи 140 нақлиёти пурбор аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бегоҳӣ имрӯз ба шаҳри Хуҷанд ворид гардид ва кулли сокинони вилояти Соғд ин иқдоми неку инсондӯстонии пешвои муаззами миллатро ҳамчун таваҷҷӯҳу дастгирии доимии роҳбари ғамхор бо хушнудӣ истиқбол намуданд. кӯмакҳои сарвари давлат аз маводи ғизоӣ иборат буда маводи доруворӣ, либосу ниқоби тиббӣ, дастпӯшакҳо, асбобҳои муҳофизатӣ, дигар маҳлулҳои безараргардонӣ ба муассисаҳои тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд барои истифода дар рафти табобати беморон ва солимии онҳо мусоидат мекунад. кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд аз 900 тонна иборат буда маблағи умумии 6,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. кӯмакҳо асосан табибон ва тамоми беморони ба вируси нави коронавирус COVID-19 гирифторшудаи шаҳру ноҳияҳои вилоят фаро гирифта барои табобату солимӣ, беҳбудии рӯзгори табибону беморон мусоидати калон менамояд. сокинони вилояти Соғд, табибону кормандони соҳаи тандурустии вилоят ин иқдоми неку наҷибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро идомаи дастгириҳои доимӣ, таваҷҷӯҳ ба беҳбудии рӯзгори аҳолӣ, беморон ва умуман сокинони вилоят маънидод намуда сипосу миннатдории бепоёни хешро изҳор намуданд. бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми қаламрави вилояти Соғд ёрии моддии худро расонида истоданд. аз он ҷумла ноҳии Бобоҷон Ғафуров аз ин ёрии ҷаноби олӣ баҳраманд гардида ба миқдори зиёд маводи доруворӣ, сару либос барои табибон, маводи ниёзи аввал, озуқаворӣ барои табибоне ки шабонарӯз бо беморон сарукор доранд ва ба он оилаҳое ки ба ин беморӣ гирифтор шуданд фиристода шудааст. аз номи кулли сокинони ноҳияи овозадори Бобоҷон Ғафуров ва ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдории хешро бирасонам ки он кас доимо дар паҳлӯи мо ҳастанд. дар ин рӯзҳои вазнин он кас доим пушту паноҳи халқ буда дар ҳақиқат пешвои муаззами миллат ҳастанд ки саъдии бузургвор гуфтааст: бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш зи як гавҳаранд, чузве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. тавре иттилоъ додем, дар доираи иқдомҳои башардӯстона ва ташаббусу тадбирҳои хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои табибону кормандони дигари соҳаи тандурустӣ ва беморони мубталои сирояти нави коронавирус дар ҳаҷми 500 тонна маводи хӯрокворӣ ба маблағи умумии 3 миллион сомонӣ ва зиёда аз 50 намуди дорувориву лавозимоти зарурии тиббӣ ба маблағи 2 миллион сомонӣ ҳамчунин мошини ёрии таъҷилӣ
تحفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرستاده شد. دیروز کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان دسترس کرده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. کمک‌های بشردوستانه و خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد پیشگیری پنه‌شوی و تبابت سریع مبتلایان بیماری نوی کووید 19 در مملکت به طور منتظم عملی کرده می شود. این نوبت کمک انسان دوستانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مؤسسه های تندرستی و طبیبان و بیماران شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شد. حفظ سالمی جامعه و بهتر کردن شرایط بود و باش ساحه تندرستی در محور سیاست رهبریت عالی حکومت و دولت قرار دارد. در دایره کمک نوبتی احسانکارانه پرزیدنت مملکت که از سنه 15 می طریق 45 ماشین کلان بارکش از سمت شهر دوشنبه به جانب ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شد، آن عبارت از مالهای خوراکواری نیاز اول و مواد ضروری دارواری می باشد. همیگونه سنه 16 می کاروان احسانکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وارد ناحیه ونج گردید. 5 ماشین کلان بارکش، 4 عددش عبارت از مالهای غذایی و 1 عدد دیگرش مواد ضروری دارواری، اینچنین لوازمات طبی به ناحیه مذکور رسانیده شد. اینجا ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان سلسله کمک‌های انسان دوستانه و خیرخواهانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های مملکت مخصوصاً به ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت پیشگیری از پنه‌شوی بیماری کووید 19 و معالجه سریع بیماران مبتلا یافته رسانیده می شود. توسط ماشین‌های کلان بارکش، موادهای خوراکی نیاز اول و لوازمات طبی از درآمدگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه درواز سر کرده و طور منتظم شبانه روزی و به مقدار معین به دیگر شهر و ناحیه‌ها تقسیم کرده می شود. ساکنان برآمد ناحیه ونج از اقدام انسان دوستانه رهبریت عالی دولت و حکومت اظهار سپاس و منتداری بیان می نمایند. ما از این کمک بشردوستانه پیشوای ملت بهر طبیبان ولایت مختار کوهستان بدخشان و نیازمندان آن بی نهایت سرفرازیم و منتدارگی خود را پیش از همه از نام کل مردم بدخشان و حکومت جمهوری تاجیکستان و پیش از همه شخصا به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان بیان می نمایم. این تشبث نجیب سرور دولت، این تشبث بشردوستانه پیشوای ملت بار دیگر ما را به زندگی دلگرم می سازد. یأس و ناامیدی و ترس و هراس را از قلب ما بیرون می سازد و ما را وادار می سازد که همیشه به زندگی دلگرم باشیم. با اظهار منتداری ساکنان ناحیه ونج، غمخواری و مهربانی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را نشانه انسان دوستی، رعیت پروری و شاهکاری عظیم ابراز داشتند. کاروان کمک پرزیدنت امروز دسترس مردم ناحیه ونج گردید. ما افتخارمند از آنیم که پرزیدنت مملکت همچون یک شخص مشفق و غمخوار و انسان دوست و هدایت پیشه سهم خود را گذاشته ایستاده است. در قطار مواد آذوقه‌واری اینچنین در حجم 2 میلیون سامانه لوازمات و قرص‌های ضد ویروسی و دیگر تجهیزات لازمه طبی به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ارسال گردید. چون دیگر نواحی ولایت و ناحیه ونج نیز مال و محصولات طلبات اول اهالی و در عموم ده‌ها نوع اموال آذوقه‌واری تقسیم کرده شد. اینچنین در برابر محصولات آذوقه‌واری ناحیه مذکور با مواد داروواری ضد اپیدمیوی، نقاب‌ها، لباس‌های مخصوصی محافظتی طبی، دستپوشک‌ها، محلول‌های آنتیسپتیکی، مایع‌های پاکگردانی ظرف و زهر خیمیکات‌ها تامین گردید. کارمندان بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان برای این توجه و غمخواری رهبریت عالی دولت و حکومت اظهار سپاس بی اندازه کرده،
иброз намуданд ки бо тамоми масъулият хизмати мардумро ба ҷо меоранд ва баҳри таъмини солимии ҷомеа аз тамоми имкониятҳои корӣ ва кӯмаки моддии ҳукумат самаранок истифода мебаранд. Пай дар пай ва ба таври мунтазам тӯҳфаи башардӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома дорад. Аз ҷумла қисми дигари мошинҳои боркаш ба маркази вилоят шаҳри Хоруғ сафарбар гардиданд. Фирдавси Ҳайдаралӣ, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, Хуршеди Ҳусейн барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар натиҷаи имтиёзу имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълони ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръати мамлакат корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ таъсис ёфта, иқтидорҳои бозмондаи соҳаи саноат аз нав барқарору мавриди истифода қарор мегирад. дар 3 моҳаи аввали соли равон дар шаҳри Бӯстон 3 корхонаи нави саноатӣ ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 5 корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуданд ки хатҳои технологии корхонаҳо пуриқтидор буда маҳсулоти истеҳсол гардида ҳам дар таъмини аҳолӣ бо маводи зарурӣ ва содирот ба хориҷи кишвар мувофиқ мебошад. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд 32 корхонаи коргоҳҳои саноатӣ фаъолият доранд ки дар онҳо беш аз 30 намуду номгӯи маҳсулоти саноатӣ аз он ҷумла маводи озуқаворӣ, шустушӯӣ, доруворӣ, сохтмонӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи аҳолӣ ки барои пешбурди рӯзгор, бунёди сохтмонҳо, хати обу барқ ва ғайра заруранд, истеҳсолу пешниҳод мегарданд ки воридот ивазкунандаанд ва баъди таъминоти бозори дохилӣ ва хориҷи кишвар низ мувофиқи дархост ва шартномаҳо бо ҳамкорони хориҷӣ содирот мешаванд. корхонаи Тоҷфилис дар шаҳри Бӯстон ки ба истеҳсоли маводи сохтмонӣ машғул аст, дар он зиёда аз 100 нафар коргарон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ фаъолият доранд ва истеҳсоли нави маҳсулот дар дохили мамлакат барои таъминот бо маҳсулоти худӣ мусоид мебошад. дар корхона барои фаъолияти доимии кормандон вобаста ба вазъи имрӯза шароити мусоиди корӣ фароҳам оварда шудааст. корхона шароиташ наст, мо ҳама қадar кор карди таъмин карда истодиян. мо 8 соат кор мекунем, 16 нафар занҳо кор мекунанд, бандобаст мекунем, вақташро маошумой мегирем. истеҳсолот дар корхона дар асоси технология сурат гирифта барои фаъолияти доимӣ ашёи хом низ захира гардидааст ва ҳамарӯза кор ҳамин гуна ҷараён дорад ва имрӯзҳо талабот бо ин нави маҳсулот дар вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳо қисман аз ҳисоби истеҳсоли корхона таъмин шуда барои дар оянда содироти маҳсулот бастани шартномаҳо бо шарикони ҳамкор дар назар дошта шудааст. дар корхонаи мо зиёда аз 100 нафар кору фаъолият мекунанд дар ду бахш. корхонаи мо асосан бо истеҳсоли мехҳои печон ва мехҳои саноатӣ корбарӣ мекунад. зиёда аз 40 намуд мехҳои печон истеҳсол намуда, зиёда аз 12 намуд мехҳои сохтмонӣ истеҳсол мекунад. дар як моҳ зиёда аз 300 тонн истеҳсол мекунад. айноо бошад дар бозорҳои маҳаллии худ маҳсулотҳои мо дар фурӯш аст. мо дар оянда кӯшиш дорем ки борҳои мо дар дигар давлатҳо низ ба фурӯш бароварда шавад. албатта бори мо ба стандарти ҷаҳонӣ ва маҳаллӣ ҷовозгӯ аст. дар корхонаи дигари навтаъсиси соҳибкорони ватанӣ ки истеҳсоли бомпӯшу қубурҳои азбестӣ ба роҳ монда шудааст, фаъолият мувофиқи реҷаи кории ҳамарӯза ба роҳ монда дар як рӯз то 600 метри мураббаъ масолеҳ барои бому хонаҳо истеҳсол мегардад ва дар корхона барои фаъолияти кормандону ҳифзи саломатии онҳо чораҳои беҳдоштӣ риоя мегардад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди дурахшон дар шаҳри Бӯстон ки маводи гигиенӣ истеҳсол менамояд ва аз маҳсулоти талаботӣ ба ҳисоб меравад, 50 нафар кормандон аз ҳисоби мутахассисони худӣ фаъолият доранд. дар ин корхона миқдори лозимии ашёи хом захира шуда, иқтидори истеҳсолӣ коркарди 1.5 тонна коғаз буда, аз он маводи гигиенӣ истеҳсол мегардад. ва алҳол дар анбори корхона миқдори лозимии маводи гигиенӣ истеҳсол ва ҳамарӯза ба бозори дохилӣ пешниҳоди сокинон гардонида мешавад. ضمن شناسایی با روند فعالیت و استحصال محصولات در این کارخانه، مسئولین ولایت سوغد و شهر بوستان فعالیت دائمی و استحصال نامگوی محصولات را ضرور و سریع وقتی ارزیابی نمودند.
در 4 ماه اول سال روان کارخانه‌های صنعتی شهر بوستان به مبلغ 173.9 میلیون سومانی محصولات استحصال نمودند که نسبت همین دوره سال گذشته 59.2 میلیون سومانی زیاد میباشد و چنین روند افزایش نامگوی و حجم استحصال در دیگر شهر و ناحیه‌ها نیز به نظر میرسد. محمود احمدزاده، الیاس باباجان، شهر بوستان برای برنامه اخبار. дар ноҳияи нуробод хоҷагидорон бо мақсади васеъ намудани майдони кишти картошка заминҳои солҳо бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид менамоянд. ба андешаи мутахассисон дар чунин заминҳо кишт намудани картошка боис мегардад ки ҳосили хуб ба даст оварда шавад. гузориш аз ноҳияи нуробод. این زمین‌های بیکارخوابیده جماعت دهاتی خمدان در ناحیه نورآباد در ساحل دریای سرخاب جایگیر بوده. دهقانان آن را عاقلانه و ثمرناک استفاده می‌برند. این است که بیشتر زمین‌ها همچون چراگاه و بعضی سالها با زیاد شدن بارشات دهقانان غله می‌کارند. اگرچند حاصلناکی خیلی هم پست بوده، خراجات خود را برآوردن نمی‌تواند. سال جاری با مساعد آمدن باد و هوا دهقانان ناحیه نورآباد قرار دادند که این مکان بیکار خوابیده را به مکان کشت کارتوشکا تبدیل دهند. زیرا زمین ساحل دریا سالها باز از گردش کشاورزی بیرون مانده. در صورت سری وقت انجام دادن معرکه شودگار و کشت، تخمی های خوشصفت و تعمیر خط آبرسانی از قطعه های کارتوشکا حاصل فراوان استحصال کردن ممکن است. در باد هوای اقلیم ما بسیار کارتوشکا خوب می شود. امسال نسبت به سال گذشته عهد کردیم که زیادتر کشت کارتوشکا میکنیم. حاضر زمین های بیکارخوابیده چند ساله را شودگار کرده ایم برای کشت کارتوشکا. زمین های برای کشت کارتوشکا پیش بینی شده را با تکنیک‌های موجوده 2-3 مرتبه شودگار نموده. بعداً کارتوشکا کاشته می شود تا قطعه های کشونده از علف های بیگانه پورا تازه کرده شود. برای اجرای معرکه کشتکاری بهاری در همه جماعت‌های دهات تکنیک‌های کشاورزی و شخصان مسئول ستاد ناحیوی وابسته میباشند. در حدود ناحیه در عین حال حدود در 600 عدد تکنیک‌های گوناگون تمغه سوای کشاورزی و کشتکاری کارتوشکا دائما در همه جماعت‌ها متشکلان کار و فعالیت کرده شدند. از جمله 3 عدد تکنیک از کارخانه بودی دولتی توجی اگرالیزی که با همه نوع‌های تجربه‌های نوین در حدود ناحیه کار فعالیت کرده شدند. از روی معلومات ستاد ناحیوی در موسم امساله کشت کارتوشکا در همه شکل‌های خواجگیداری به 2000 گکتار رسانیده می شود تا بدین وسیله دهقانان در تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوشصفت سهم با سزای خود را گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. дар ноҳияи зафарободи вилояти суғд ба мақсади рушди соҳаи кишоварзӣ дар самти таъмини хоҷагиҳо бо оби полизӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ин замина дар баробари поксозии ҷӯю каналҳо ҳамчунин пойгоҳҳои обкашӣ низ аз таъмир бароварда мешаванд то дар мавсими обёрӣ мушкили садди роҳи кишоварзон нагардад. гузориши хабарнигорони мо. зафаробод дар минтақаи мирзочӯли вилояти суғд ягона ноҳияест ки наздики 22 000 гектар заминҳои киштшудааш тавассути пойгоҳҳои обкашии барқӣ обёрӣ карда мешаванд. аз ҳамин хотир шурӯъ аз аввали сол то давраи обёрӣ бо дастгирии молиявии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва ноҳияи зафаробод 6 пойгоҳи обкашии мирзочӯл 1, 4 адад мирзочӯл 2, ҳамзамон пойгоҳҳои обкашии ленинобод, чилсолагии тоҷикистон, қизилӣ ва каналҳои магистралии ТМ 1 ва ТМ 2 аз таъмири асосии хушсифат бароварда имрӯз киштаҳоро шодоб мегардонанд. маврид ба таъкид аст ки 6 пойгоҳи обкашии мирзочӯл 1 оби полизиро тавассути каналҳои воридшаванда аз дарёи сир кашида ба баландии 95 метр боло теле медиҳад. дар навбати худ 4 пойгоҳи обкашии мирзочӯл 2 бо мақсади обёрӣ намудани зироатҳои киштшудаи коргарону иҷоракорони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии инфиродию оилавии 5 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия ва деҳқонони мавзеи қизилии шаҳри Истаравшан ин обро боз ба баландии 95 метри дигар боло кашида با واسطه کانال‌های کلان تیم 1 و تیم 2 به کشتزار می‌رسانند. نظر به تاکید مسئولین اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه هر یک پایگاه آبکشی توسط برق فعالیت داشته در هر ثانیه از 5500 تا 6000 لیتر آب پلیزی را از دریای سیر کشیده به بلندی 95 متر بالا کشیده به کشتزار انتقال می‌دهد.
که این باعث کمی قیمت شدن حق خدمترسانی آب می‌گردد. کشاورزان ناحیه ظفرآباد ولایت سوخت قناعتمندی خیش را از تامین اساسی خوش‌صفت امسالی پایگاه‌های آبکشی اظهار داشته. سال روان با استفاده از مساعدت آب و هوا و اقلیم در میدان 14700 گیتار پخته، 2067 گیتار گندم و جو، 765 گیتار سیاه‌دانه تبابتی، 494 گیتار پالیزه ها، 480 گیتار جوری مکه برای سیلوس، 425 گیتار جوری مکه برای دان، 315 گیتار آفتابپرست، 141 گیتار پیاز، 125 گیتار کارتوشکا، 99 گیتار سبزیجات و 57 گیتار ارزان کش کرده فعلا با آبیاری غذادهی مزرعه‌ها شغل می‌ورزند. امروز که فاتحان دشت میرزاچل کشتی پنبه‌دانان را نظر به همین دوره سال گذشته بیشتر از 1000 گیتار زیاد گردانیده در مجموع در میدان 14700 گیتار پخته کشت کردند. مسئولیت مسئولین و مهندسان و چلانگران استاهای مؤسسه دولتی اداره بهداشت زمین و آبیاری ناحیه خیلی نظر است ارزیابی می‌گردد. از همین لحاظ در همین 6 پایگاه آبکشی میرزاچل 1 4 عدد میرزاچل 2 همزمان پایگاه‌های آبکشی لین‌آباد، شیرزارگی تاجیکستان، قزلی و کانال‌های مگسترلی تیم 1 و تیم 2 نوباداری شبانه روزین راه اندازی گردیده است. در این برابر طی سال‌های اخیر جهت رشد ساحه کشاورزی، بلندگرداندن بازده زمین‌های کشاونده، فراگیری ساکنان با جای کار دائمی، فراوانی محصولات در بازارهای استعمالی و نهایت غنی گرداندن سبد استعمالی تامین بی‌خطری امنیت آب و خواری مملکت با اقدام رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در حدود جماعت دهات روشن زیاد از 60 عدد چاهای عمودی کافته و مورد استفاده قرار داده شد. کشاورزان همه شکل‌های خواجگیداری جماعت دهات مذکور امروز از این دستگیری‌های حکومت مملکت روح الهام تازه گرفته عهد کردند که سال از یک میدان تا 4 حاصل به دست می‌آورند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. در شرایطی به عمل آمده به خاطر دور نماندن خوانندگان از آموزش مطابق نمودن نظام تعلیم با استفاده از تکنولوژی معاصر ضرور میباشد. مرکز آموزشی وطنی در همبستگی با مرکز ملی تستی به خوانندگان و داوطلبان مؤسسه‌های عالی تعلیمی آموزش آنلاینی را رایگان پیشنهاد نموده است. گزارش صدرالدین سراج‌الدین. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر پیشگیری از پنجشوی بیشتری کووید 19 سری وقت تبابت نمودن نفران گرفتار به این بیماری و مهیا ساختن شرایط ارزنده برای ساکنان تدبیرهای مشخص و معین را عملی کرده ایستاده است. در این روند ساحه معارف نیز صرف نظر نیست. در حالی که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی در تعطیلند شرایط مهیا نمودن برای آموزش فاصلوی عین مدعا است. این تدبیر را در پیروی به دیگر عملهای سریوقتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مرکز آموزشی رپتیتور تجه روی کار گرفته است. چگونه تهیه برنامه هوشمند و رایگان پیشنهاد نمودن خدمترسانی آن به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی. قبلا نیز این مرکز آموزش آنلاینی را به راه مانده بود ولی تنها با فراگیری دایره خوانندگان خود مرکز. платформаи моро 1500 нафар довталаб истифода мекарданд, лекин ба таври пулакӣ. вақте ки аз аввали моҳи май дар Тоҷикистон бемории коронавирус ёфт шуд, мо тасмим гирифтем ки ин платформаро ба тамоми хонандагони Тоҷикистон ба таври ройгон пешкаш намоем. ин ҳам ба хотири саҳм гузоштани маркази мо дар инкишофи соҳаи маорифи ҷумҳурӣ. платформаи таҳия гардида фарогири ҳамаи фанҳои таълимӣ мебошад. курсҳои омӯзишӣ яъне мисолу масъалаҳое ки довталаб дар ин барномаи ҷадид кор мекунад куллан аз рӯи стандарти маркази миллии тестӣ таҳия карда шудаанд. дар имтиҳоноти маркази миллии тестӣ 40% саволҳо меояд аз рӯи саволҳои намунавии маркази миллии тестӣ ва аз рӯи саволҳои солҳои гузашта. ҳамаи ин саволҳо дар платформаи репетитор моби дастрас мебошанд. пайваст шудан ба платформа низ душвор нест. хонанда ва ё довталаби муассисаи олӣ ва миёнаи касбӣ имкон дорад тавассути сайти repetitor.mobi ва ё бо гирифтани барномаи мобилӣ аз плеймаркети телефони ҳамроҳ ба ин барнома пайваст шавад. онҳо метавонанд баъди пайвастшавӣ ба рақами техникии мо ба мо муроҷиат намоянд тавассути ҳамаи мессенҷерҳо ёки тавассути занги телефонӣ ба рақами 77330505. мо ҳамаи дархостҳоро қабул менамоем. ҳар нафари дилхоҳ аз гӯшаю канори ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ба мо муроҷиат кунанд. мо дар муддати хеле кӯтоҳ ҳамаи курсҳоро ба таври ройгон ба онҳо пешкаш менамоем. тибқи таҳлилҳо онлайн платформаи репетитор моби самаранокии омӯзиши толибилмонро 4-6 маротиба зиёд менамояд. зеро дар платформаи онлайн репетитор моби 4 унсури асосии омӯзиши самаранок ҷорӣ карда шудааст.
дар унсури микроомӯзиш хонандагон метавонанд маводи таълимиро ба таври кӯтоҳ ва ширин дастрас намуда аз аёниятҳо, хоса расмҳо, нақшаву графикҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳо ва ғайра истифода намоянд. унсури дигаре ки дар платформа омӯзишро самаранок мегардонад ин интерактивӣ мебошад. дар ин унсур толибилмон метавонанд баъди омӯзиши ҳар як қисми хурди мавзӯъ бо гузаштан аз тест дониши худро бисанҷанд. вақте ки толибилм тестро хато кор мекунад, барнома ба ӯ ҳалли дурусти мисолро нишон медиҳад ва агар шарҳи иловагӣ талаб намояд барои пурра саҳиҳтар фаҳмидани ҳалли масъала, ӯ метавонад дар поёни ҳар як савол шарҳи худро гузорад ва муаллимон ба толибилм ҳалли масъала ё ҳалли мисолро боз пурратар, саҳиҳтар фаҳмонда медиҳанд. бартарии дигари ин усули омӯзиш дар бар гирифтани алгоритмҳои зеҳни сунъӣ мебошад. яъне барнома аз рӯи омӯзиши мавзӯъ рӯзи эҳтимолии фаромӯш шудани мавзӯъ аз ҷониби толибилмро муайян мекунад ва бо фаро расидани муҳлат мавзӯъ сурх мешавад, яъне хонандаро ба такрор намудани он даъват менамояд. барнома аз як тараф вазифаи муаллимро иҷро мекунад. яъне вақте ки толибилмон ба мактаб мерафтанд, ба марказҳои омӯзишӣ мерафтанд, идораи такрори мавзӯъҳои гузаштаро муаллимон иҷро мекарданд. мо тасмим гирифтем ки ҳамин платформаро бо зеҳни сунъӣ ба ҳама дастрас намоем, то ки талабагон тавонанд омӯзиш намоянд дар дараҷае ки онҳо омӯзиш мекарданд бо ёрии ва бо дастгирии муаллим. иқдоми ройгон пешниҳод намудани ин усули омӯзишро масъулони маркази омӯзишии репетитор теҷе ба масъулияти иҷтимоии худ вобаста медонанд. бахусус дар шароити душвори имрӯза ҳисси масъулияти ҳар як фарди бедордил қобили таҳсин ва дастгирӣ мебошад. мо ҳис мекунем ки агар мо аз ягон ҷиҳат ба ягон нафар ёрӣ расонида тавонем, кори ягон нафарро мушкилиашро осон карда тавонем, ин вазифаи мо аст ва мо пеш аз ҳама вазифаи иҷтимоии худро иҷро кардан мехоҳем. аз ҷиҳати дигар ташаббуси сарвари давлат аст, ташаббуси вазоратҳои ҷумҳурӣ аст, ташаббуси кормандони гуногуни ҷумҳурӣ аст. имрӯз мо дида истодем ки ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама сатҳу дар ҳама зинаҳо барои ёрӣ ба халқи худ дар шароити кунунӣ ки пандемия миқдори зиёди аҳолиро на фақат дар ҷумҳурии мо, балки дар тамоми миқёси ҷаҳон ба мушкилӣ овардааст, ҳар як нафар кӯшиш карда истодааст ки он чизе ки карда метавонад барои халқи худ иҷро кунад. дастгирии сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз роҳбарияти олии мамлакат то дигар шахсони саховатпешаву хайрхоҳ нишона аз меҳандӯстӣ, муттаҳидӣ ва ҳамраҳии комили миллат дар самти бартараф намудани ҳолати ба амал омада мебошад. Садриддин Сироҷдин, Аҳлиддини Карим барои барномаи ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.